Ole tun truma chuan Sunday lo chungchang kan soi ho lockdown ani chuan a video karon da a top thlengin in lo ngai thla anga chuan sap tonga ori nen karon da tel ngal bok don ne tuna thalak in mu mek hi Catholic ho tu ten ni ta ama hian Sunday ni hi adik lo ani sabat ni hi adik zok ani ti asoi na video te Catholic in apawar manga sabat thiang thim na chu Sunday an lo son dan chungchang te ason kum thlengin aron soi don bok ani chuan sabat sel then khatin Aadhaar card te ID card te ration card te thlenga an lo du lo thin hi kha chin chi na sakol chin chi nangi mo an lo ti thin kha ani lo ji te heta hen chiang dewin alanga pathianin keima le nangni in kara chin chi na turin ka chol ni thiang thim takin iser turani na reng thok turani lo ti in pathianin ami ta chin chi nan asabat ni an lo manga hemi ang che chon hei pop Catholic ko than hian Sunday ni hi ami le sa te chin chi nan an lo mang rangani ti te kan hriat tharanga ya tunman kan lo hrevak lo poni mai theya a video hi me jo tonga le lin le sap tonga le lin hi karon da tel ngal bokani a top thlengin kan ngai thadon nia chon heta ho tu pa Catholic ho tu pa in asoi ma hian Sunday lo chungchang kan ngai thlama sa anga hemi zo heta amana soi na hi kan ngai thalle anga chon kan ngai dan te po comment lama te po soi ila hun hi a chep to hun hi akal chak khop maya pathian ram anai to kan na tul dik taka kan ngai to ni dikiti na kan top ro ani lo chon nakin iti chon thil hi ron hel chukanga mishing lam en lawin pathian lam en jok turin karon som bok chewani sabat hi pathianin an lo siam ami ta chin chi na ni van ram kai idu ni chuan siam chop in pathian sim kha in zom ve mai turani chu keima soi ni lowa pathianin ami ta chin chi na nan lo mangani until pakhat karon da tel bokonga sai khuman asoi na zoram thara chon sabat ni kan sel vekang anti khani lowa zoram thar mang tu te chu sabat ni sel vekani ti zok ani hemi video po karon da bok don ne avain lo en vekro Sunday ni wang khan lo en du lo han lo reng su avain Sunday ni ngi mo sabat in ni ngi mo avain lo en vek tu le lo ngai thavek turin karon som chewani hemi wak he chu hitang video he kan siam wak don lowa nakena YouTube lampang te po he min aron control anga pathian thu ngai thachak maula in ngai thak thei lo na hun ale ya le ngai na hun te thlengin khovel he ron bona chuwang chon na pathian thu thu tak kanin hril hret thei lai ani wangin karon upload dona a top thlengin in lo ngai thave theu don ni thu chau ani talo Sunday serlui tirna ni pakhat ser ho kan momo dan nge thuron niang le mi zong ta na ramri kham na tur niang sa kho jalen na soi nginin om tlat mai puntina adarna satoa thamuang takin kan omangai ni kadau dalani chun enge ka chu athlengaw dan keng ko in anvil uluk to lutuk vikhat sign ani to chuan malak na chu achak viawang adik chia January riat kumsang ni somni parok alo her chuaka rilok nga even Christian zong te ta na thil thleng lian tak om tlat mai America ram siam that ani theina na sarkar thuron petulian tak The Heritage Foundation te chuan America ram siam that ani theina na anzir chian na document an tlang zara chu an document phek som thum pariat na ami chuan Bible rilok na chungchang zirtu te hne na lo thleng tur a hila
chu pathian chu bai buk na ni ang khat nei Sunday selui ti na chung chang ani aruk rala malak na ani lo hei hi US sarkarin aken ko ngei tura rampuma dan man ani theina na thoron khau takani thu chuwa chuan America mi ten sa kho zalen na an nei ti borban tumna ani ya sa khona nek chep zong sarkar malak tir tumna ani anti tuna thil thleng mek hi ngai to la chuan thil omzia tak tak a hria thiam tir don che ani The Heritage Foundation te hian eng chi ange an tlang zara chu eng wangin nge ring tu zong ten kan ngai vena tol viole he document hi athupuya chungkua chan himna mangin America I chan himang u ti man aniya phek za somruk pariat zeta chani The Heritage Foundation te hi Paul Satli anilowa project sangni somni panga duang chuak tu te aniya chu project an duan chho zinga za som nga chu tuna US sarkar na phong chel tu te hian anti hlo tling to ani he Paul hian thu asoi ani chuan Washingtonin angai thathin chu wangin tun roma an thu chu po hian sakho zelen nangai hlu to phot te thin lung chu a ngorang hi ngei turania an project chu khotlang thatna tur America rama chung tin te dam le na tur ti in America ramin kumzani somnga atlin lom na tur den chenin moi tagen an tuama chu kumzani somnga tin lom na hun chu July nili sangne somni paruka alo thleng don ani hetinga project an siam na chan chu America rama chung kotin an tlak chiat sot le wangni in an soya in nei an tlem tiala chuan chung ku ati chezela chu an harsana sut kian ani theinan chuan phek somthum pariat na heti hian an ziak sarkar le tol chunga thunei tu zong te chu Sunday ni chu tharau lam nun promote na ni ani awangin sum do na lam kalpui lo turte America rama na thok zong ten chol ha dam na hun an nei theinan te khau taka mala turin kan nge nani anti kumsaga jakua somruk pakhata Supreme Court case McGowan versus Maryland chu antran chana he case hian Sunday nia na tho chol san tura dan siam aphal sakani ama ero chu sa khona lam hoi zonga thupek ero ani lemlo The Heritage Foundation thu chu hi uluk taka kan chir chuan he dan le tharau lam tlak chiat na an sui zomti a hriat theya sa khona awang he ni ngai hlut atol zia chu ul au takin an puang ani sa khona awanga Sunday ser that tul anti zia chu achiang viau mai he ngai ruat na mai ani to lova aru karala thilti conspiracy theory po anilo The Heritage Foundation document phek somthum pareta chiang taka langsar takazi aniya sarkar chu sum don lam thil hrim Sunday nia khuwa khertir andua ahu hawa nikhat pathian chubai buk na man andu ani he project ming hi Manhattan project te antiya Manhattan project chu kan ngai tu chian chuan atom bomb siam ani tum khan he project ming Manhattan project ti thau hi man ani to a tuna US rampuma Sunday serlutina dan siam ani le theina na an project minga Manhattan project ti thau chu an mang le ta ani The Heritage Foundation President Kevin Roberts chuan Trump akai ruai sarkar hian heng hi apom nge yang ti in ring tok takin asoya media ma January ni som pani khan tuna an thu soi hi US sarkar thunei tu tele US president ngei po in an rammi pui har sana to mek ani ti an hriat thiam pui thu asoya Sunday sertina dan hi kan lo hmu to thin ani bok awangin tuna sarkar na phong chel tu te hian ataka an man ngei kan ring hle ani ti in ring tok takin an soyani kumtam tak chung he Sunday sertina dan hi alo om donani chomni dik lo zok chu ser ani theinan tuna sarkar an nortamek ani kumrei tak liamta atang to khan Bible hrilok na zirmi te chuan Sunday serlutina dan hi maro alani ngei don ti in
vô khan da thu an lo tlang au pui to a chu chu thu pon bung som pathum be chan hian an soi lo ga thu pon bung som pathum chang som parok le som pasar hi en big tai la tin mi zong zong ali na te in a hausa are thein boy lo po ku ding lama emo an chala emo chin chiana anei tir loma chin chiana sakol ming emo aming number emo nei te chau lo chuan tu man eng ma an leile an hral thei lo nan ti in ti luina chapai in buk tir na chu eng tika emo chuan a lo kheng ngei don chu sarkar dan zam zom du lo te chu eile par an zon na konga ti du da an ni anga leile hral phal sak an ni lawang helaya chin chiana ati hi engen yang le microchip lamani lawa ta tu lampo ani lo thuoi na bang chin chiana ani chu chin chiana chu chala emo kuta emo don turani ya chu chal tak soina ni lawin rin na le du than na a entir ni ku chuan ataka che chona akoka reiruin du than na alo siam chu ataka che chona ataka zomna ako ani chala emo kuta emo chin chia ti chuan mihring thuna ina trompuina le zuina ako ani chu tiang deuh chia chuan sabat hi pathian thuna ina chin chiana ani ya siam tu ani zia chin chiana ani exodus bung som thum pakhat chang som pasaria keima le israel tha te inkar a hian kum khu a thu thun chin chiana ani niruk chungin lalpan leile awana siama tin ani sari ni chuan a chola tin inti ha damta ani si ati sunday choni anga man na ero chuan bible in hana anei velova he choni anga man na hi mishing phua chua ani awangin mishing thunei na chin chian liao lewani sunday seluti na chu dana siam ani huna le pathian thupek jok chiang taka khasia miten fereng chunga chu dan chu zom an than tlat thung si chuan mishing thunei na manga chin chia ani don tina ania chu sakol chin chia na chu ani mi tu po sunday ni ser thian himna dan bible chunga min ko mu thei an omani chuan dollar sang khat ka hlan renge bible a chuteng dan om lova hei catholic ko ran thiang lim dan liao ani bible chuan sabat ni thiang lim taka ser tur ani ti hrengrang ro atia ma se catholic chuan nilove ko ran thil ti theina mangin sabat ni hi kan thiat to mitinin sabat aya sunday ser thiang lim to turin thu kan pe ni ti chuan khovel pum hian chu kan thu pek zana le catholic thoina lan tinan sunday lo ser thiang lim ta ni Chian Right CSSR in an electorate Hartford Kansas February this song prayer sangka zaria somria le pali Protestant ko ran lo chu ma kum sangkha da tang to khan Catholic ko ran hian sabat ni chu Sunday a alo thak to ani Catholic Mirror September ni somni pathum sangkha zaria somko le pathum zona engni hinge sabat ni chana Saturday hi sabat ni ani zona engwange Saturday ni lovin Sunday kan serzo chana Saturday aya Sunday kan serzo na chanchu edi zathum samthum paruga laudi ke ro rel na khan Catholic ko ran Saturday thiang lim na chu Sunday ni alo som tak wangani Peter Gilman Convert Catechism saga zakwa som pek som nga zona Catholic hian sabani thak kheng turemo good ni ser turte siam chop turin thunei na anei rengam ni channa chudeng thunei na chu nei lo se chon engma siam lawanga engni ma athak kheng hek lawang ma se thunei na nei wangin sabani po hi Saturday tang Sunday athak ta ni heting thak kheng na dan hi bible a mutur omlo Stephen Keenan Adroctrinal Catechism phekza sam serile pali kumsangka zaria samli le paru hele ya hen ko ran pakhat pathian mi phor le phel chung changa thunei na sang tak ape ga om hremhun mai dil thengin thunei na an nei ni chu heroman catholic ko ran hi ni zona ko ran dang te hian engwang e Sunday ni serve khel ni chana
อาชันจุเปเปสีทุในในปะเทียนดานะทุเปกปฐุมนารินชันินทุเปกปลีนะสบัดเทียงลิมตะกินอิเสรตุรนีตีปฐุมนาดาสบัดนี้จูซันเดย์นี้อัตลักตานีมาเซซันเดย์สบัดนี่โลสกุลนาบังเตปอยซันเดย์จอลการขัดนิมาสเปอร์อันนี้ตีอันเชฟเวกมีตัวพอซันเดย์นี้เสรเทียงลิมนาดามไบเบิลช่วงมินโกมูเทอันอมนิจวนดอลลาร์สังขัดกันหลานเร่งไบเบิลชุดเต็งดานอมลฟะเฮฮิกัทลิกโกรันเทียงลิมดานเลี้ยวนี่ไบเบิลจวนสบัดนี้เทียงลิมตะกัเสรตัวนี้ตีเชรังรอตีมาเซกัทลิกจวนนิโลเวโกรันทิลดีเทนะมังอินสบัดนี้ฮิกันเชียตัวมิตีเนี่ยสบัดอายาซันเดย์เสรเทียงลิมตัวตุรินทูกันเปนี่ติจวนเขาเวลปุ่มเบียนจูกันทุเปกจานาเละกัทลิกทูโอยนัลันตินันซันเดย์อโลเสรเทียงลิมตานีTN Wright, CSSR in an electorate, Hartford, Kansas. February Sampriat, Kumsanga Zaria Samriel Pali. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, "Remember the Sabbath day to keep it holy." The Catholic Church says, "No, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week." And lo, the entire civilized world bows down in a reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. T.N. Wright, CSSR, in a lecture at Hartford, Kansas, February 18, 1884. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Catholic Mirror, September 23, 1893. Question: which is the Sabbath day? Answer: Saturday is the Sabbath day. Question: why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer: we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Peter Geierman, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 2nd edition, 1910, page 50. Question: have you any other way of proving that the Church has power to institute festivals of precept? Answer: had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism, page 174. There is but one church on the face of the earth which has the power, or claims power, to make laws binding on the conscience, binding before God, binding under penalty of hellfire. For instance, the institution of Sunday. What right has any other church to keep this day? You answer by virtue of the third commandment. The papacy changed the fourth commandment and called it the third, which says, "Remember that thou keep holy the Sabbath day." But Sunday is not the Sabbath. Any schoolboy knows that Sunday is the first day of the week. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who will prove by the Bible alone that Sunday is the day we are bound to keep, and no one has called for the money. It was the Holy Catholic Church that changed the day of rest from Saturday, the seventh day, to Sunday, the first day of the week. T.N. Wright, CSSR, in a lecture delivered
in 1893. Thank you, Bishop. ผู้สายคู่มาค่ะ Oh. 就มาเสผู้สายคู่มานั้นสวยดานขจุโจรัมทารหลวตูเตจุสบัดมังเวกันนี่ที่อินาสวยนี่โจรัมทาราสบัดกันมังังตีนี่ลาวินก็มีประเทียนทุทุงทุเปจอนี่ไงปอยหมอตูเตค่ะZoram thar lua tu te chu an ni Ataka lua tu te chu sabat ser ho vek an ni tina lampang hoi zong o khanam hoi zong khana soya ama ro chu a chan chin an zia na khanin zoram thar kan lua huna zoram thara chan sabat kan mang fe kang ti zong khanan ziak tatata a soi ang lo devin Ani mo